hari Dr.Kiiza Besigye ekibiina ekya Forum for Democratic Change bakaba bakitandikire aha musingi ogw'enkora eya demokrasiya ekyari kugira ngo abebembezi bariho bwahati batandikire kuruga aha muramwa ebabigambire ari kugarukamu aha bintu ebyizire nibibaho mu kibiina na munonga obururu bwo kutora n'abebembezi abahansi obuherize kutera hariho obuvuyo obundi bwo chairman w'ekibiina arikwenda ngu twena tugire tugambeho special national delegates conference. So ninjira ngu niyo chance oboriya hweru kwererukayo ekutubasa twena kugira ngu tugume hamwe kandi tugume nakigendererwa kitu. National delegates conference nahabwe ekyo yaza kukikora ninjira nebe ino kukora ebintu nkabishatu. Ekyo kubanza twabantu wenda ngu tutebekanisa karuru twena akutwijwiremu akatari mu mivuyo nkyenda ngo obwire bw'obwebembezi oburuho bugire buta nagira ngu abebembezi abariho obwahati enchiro yabo y'obwebembezi neja kuba yabiro munana ebyokwezi kwikumi omwaka ogwo agizire ngu abebembezi abakuru omu kibiina omwanya gwo kutebekanisa obururu obwo kutora n'abebembezi bahansi ngu hati bakabire nibafayo okumanya ebi constitution ya FDC eri kugamba mbweno tamu yanyu neza kwaho ebiro munana okuyikumi tamu yanyu nubwera agireta nubweraho ekiro kuntangaza nerizo bariyo nibarahiza abebembezi abasya no barahiza tamu y'abakuru ekigizireta Dr. Besigye ashoborire ari kugira ngo ebe byone bituye nibiteganisa ekibiina ibija kuba nibigambwaho aha delegates conference eri kwija kubaho ebiri 19 ebyo kwezi okwa mwenda eiturabireho na kwikaha nimpamya n'umuhamanya tinkwenda kwagarakamu hatobu umuhando gusigayireyo gundu kamya ngo abantu bagamba nimwe nobwo rukiko urukukizo bushoborozi omu FDC urubarkweta National Delegates Conference urwo rwa mutwe rwaremwa no manya ngo tokina handa aho kugirota aho gambira Asinas Nyakato ori umunyeshenjero kazi wa Hoima City ashabire abebembezi omu kibiina hamwe n'abantu abari mu kibiine kya FDC okwetantarabo abari kwerondeze byabo itwe tubazire kugamba nti kukomera musehe kukulembeze obuli democratic bundo obuli mu abantu kwekomera bekulembezi babo bine bibaini bigendo mu maiso bana bajura bayizire kurahira omusite tutakaba komaga tabamanyire bakakomadihi bakomera nkaha n'abantu abakomeye tutakubamanya ebintu ebyo tukwenda kuhakaniza no kuongera kuhabura abantu bayitu kubaliki kererezi kubaru basizo mu muhanda guterekereye Ibrahim Semujunganda ori omugambirizi wa FDC agizire ngusente eziri kugambwa ezaresirwe omu kibiina nizo ziriyo niziretaho okwebaganisa mu kwamani omu kibiina ekya FDC ari kugira ngo bura kushaba kumanya sente zo kuzakozesibwe bamutina tinsiriza is money that came into the FDC during the 2021 elections. It is the reason our colleagues who brought the money and used the money want to chase everybody from the FDC who is asking them to account for that money. We need the FDC leaders to get to know that and then collectively to find a solution. It's the reason we are in Bunyoro. It's the reason. Dorini Nyanjura odiyo muhwezi wa meya ahabwa Kampala ashabire abekibiina ekya FDC omuri Bunyoro okureba ngo bafayo okurwanirira ekibiina cyabo. Mwebale kulega. Mwebale kukoraki? Mwebale kulega kandi nizire kubagarra mu amani no kubasima omuramwa mutakoraki? Mutagurugaho. Karabuli bagambaga abatoro twetinire betyo mukora abatoro neto tula front line kumanise ke tukakoraki tukarugayo bamwe ombebembezi okuruga omucyange eki ekyabunyoro nabo bagizire ngu nibija kuguma aha muramwa babase kurwanirira ebigendererwa by'ekibiina ekya FDC amakora aga gashakwa gad asaba